khona kwabi right leZimbabwe sahluphile ukuthi egate border gate into zama permit yempahla umbheda wardrobe ngokhana nje into ezincancane ukuthi wakule permit is very expensive $70 nxa wala into siyasale amapolisa endleleni ona njani amapolisa kulezisuka kula mapolisa amasotsha kuphela abantu abahlupha right emgwaqweni ku right ama-passenger ku right yonke into nje ku right kulo border alikaboni ama-passenger amaningi ama-passenger siyathola sibili kodwa akaqali uba mningi likhangeleni eZimbabwe entsha njengoba kuthiwa iZimbabwe entsha sikhathi ukuthi nxeye kungaba bhizi yona linyanga ebuyayo ukuthi nxeye kungafazi but into ehlupha yona le yama-permit permit empahla wathi beda hayi amafriji kona ahlupha ngawo la bhadala 40% yalo is very expensive uthenga into 5,000 ubhadala 2.5 selizweni lakho ukudla abanye bayathatha avala kudlulise more than 10 kg bathatha amasepa bathatha umoyela impuphu abafuna isithuka yorayisi abafuna ebhoda kunjani abantu umningi babantu kukabi crowd basekhona abakabi